Undangan ayah gasih besar menyohanale tak kirim doa tak kirim rat sama dia lakeba Allah beampun dosa doa tak kirim rat sama dia lakeba Allah beampun dosa si kurang bulan gata makan dong dari bulan pun sampai keluar bulan kedua gohlom tuntai bak bulan kelai baru bila dah bulan kedua gohlom tuntai bak bulan kelai baru bila dah babulan keperana ramai sotanya bulan kelima letak puhawa babulan keenam anema sakit dalam tubuh babulan tujuh makanan gobah babulan keenam sakit dalam tubuh bulan ketujuh kanduri gebah bulan ke-8 sakit dalam tulang bulan sikurang baru keluar petlo pet uraan emak pomadu dapur poma pajuh buna ngan siralada peploh peduro pomadu dapur poma pajuh buna ngan siralada